ngiye kwereka uko turi buconnecte Memify tukayikonekita na OKX. ngira ngo n'ubu uri muri application ya Memify muri Telegram urabona kano kaboro kanditse ngo 25M, akangaka uragakandaho. Bibutse ko uraza gushyiramo application ya OKX kutayifite muri link maze kubona muri description. Nuko ngo connect OKX wallet on Sui. Then ikintu uri bukore urahita ukanda hano handitse ngo check the task. Okay, check the task. Kanda urarindira. Gusa mbere yuko ubikora byiza nuko waza hano muri Play Store. Okay, ugasacagamo OKX urabanza nyandi kuraza ku muntu utayifite araza gushyira muri ndibonese muri description. Then muri OKX app uraza kureba handitse ngo wallet. Muri kubona hari exchange na wallet, urahindura ushyira handitse ngo exchange wallet. Then ukimara gukanda ni gutya biza. Then iyo usanzwe ufite account ukanda hano ngo I have already one, ariko kubera ko mutayifite, kubona mutayifite murakanda ngo create wallet. Aho utakanda create wallet. Then barambwira ngo seed phrase, izi ni za private key tugomba kuzi no creating private key. Nuvuga ngo ndakanda ngo create now, kambanze creating private key. Mbibutse ko ugomba kuzibika. Then yakanze baravuga ngo set wallet password. Okay, bashyiramo wallet password. Kamaze creating a wallet ndahita nkanditse ngo mwiretinze password, ndakanda ndetse ngo continue. Okay, turindire gatoya. So iyo umaze creating ni gutya bimeze. Barakubwira ngo backup your wallet. Ugiye ushaka kubika private key zawe ushobora kuzibackinga kuri Google Drive cyangwa se manual backup. Rero manual backup ni kwa kwandika ya magambo then ukaba wayabika. Rero kanse nko backinga private key zanjye then ihita mbakomeza mbere kuko duconnecterira mu Memify kuri OKX wallet. Rero kanzara ngo backup manually bahita kuzana ibi. Then urakanda continue, kanda ndetse ngo understood. Okay, hano ni ibintu baba bari kukubwiriza. Ikindi ukabika ngo private keys nyine zawe neza, ibintu nk'ibyo nyine. Then ukakubwira ngo private key ni izawe wenyine. Then ukakanda ndetse ngo backup seed phrase. Bagusaba rero ya password wa creating kugira ngo reka ari wowe. Then bakazi kwereka urakanda ndetse tap to show. Okay, iyo umaze kuzibackinga ni gutya biba bimeze. Rero ndasubira muri Memify. Uvuga ngo namaze kubackinga ziriya private key kugira ngo na accessing wallet yanjye. Ndakanda ngo play and earn. Ndakanda play and earn. Ubwo ni muri Memify Telegram app. Ndindiraho gatoya. Bibutse OKX wallet, umuntu udafite OKX nyine muraza kubona link muri description mwandike kugira ngo muzabe mutradinga n'andi makuru mushobora gukora na KYC. Rero uko nabiberetse mbere, nababwiye ko nababwiye ko mugomba gukanda nanditse ngo 25M hari iki kimenyetso cya OKX urakanda. Then uretse ukanda hano wanditse ngo check the task hano hasi, kandeho. Okay, murabona ko directinze kuri OKX. Turarindira gato. Turarindira. Uravuga ngo Memify want to connect to your wallet.
network murabona ko harimo SWI nyine ni SWI network account yawe, then uhita ukanditse ngo connect wallet. Indire bibutse ni ngombwa connectinga ino MemeFi. Niba waramininze MemeFi coin ni ngombwa guconnectinga ino MemeFi kuri OKX wallet, then twakanze connect. Turindire gato turebe niba biri connected. Dushobora kugaruka muri ngi MemeFi tukarindira bigacekinga, tuvuga ngo please approve on the OKX wallet. Turasubira muri OKX wallet tukapuruvinge. Iyo bigenze gutya rero murabona ko byasubiye muri exchange. Kanda handitse ngo OKX wallet, turakanda kuri wallet n'ubundi. Ngiro gatoya MemeFi rero isigaje iminsi mikeya, mugomba kwikora mushyizemo umwete. Ni network turasa nk'abongera babisubiremo, turongera tukande ngo check the task. Turakanda handitse ngo check the task. Rero gutinda rijya bara ama network. Bakanze twakanze check the task, turebe ko byiconnectinga nanone. Guys, application igenda ukuntu, niyo mpamvu ariko tugomba kubikora bikarangira. Tubisubiremo nyine turebe ko connected. Tubisubiremo turebe ko biba connected. Ukora ko MemeFi yanjye igatangira, turongera tuyironshinga nanone. Kandi turakanda ngo connect. Nuko nakubwira ngo connection successful. Right to directinga kuri MemeFi, then bari gucekinga, then ndatanga ngo check task. Haramonye ko byabaye successful muri OKX wallet. Check the task again. Gato gusa connect byarangiye, amaze kuba connected. Ko rero turebe ngo uko mubona nanditse ngo MemeFi, nuko nanditse ngo MemeFi manage. Rero bisobanuye ko iba yabaye connected. Icyo nakora ni ukugaruka muri OKX nkareba uko bimeze. kugira ngo iyi application ziri kugenda gake, gusa ni kuriya bikorwa, ni kuriya ba connectinga.
ubwo rero ku bantu mudafite OKX link muraza kubibona muri description. Ubwo no guconnecta nabiberetse ko ugomba ku creatinga wallet mbere kari hejuru ko haba ari exchange na wallet, ugahitamo wallet kugira ngo ni bino nabiberetse. Rero kubibuza guhita ukanda connect, ukiconnectinga, then byaba connection successfully, bikaba byamaze kuba done, bikaba byamaze kurangira. Ubwo rero nuko bikorwa. Mwaka gukora subscribe guys for more videos. Mwakoze kubivuga neza, Imana ibarinde.